Mohon disua phan akoi kipia pothak lang pra kipithu Rongkhang constituency alo bang pharu ke thomra bang engkora bang ke thom abang pu bang phiatom BJP party along kachipa okdon MLA Rup Singh Tironari Dengpen Harlong Jue along open stage along a Kisompon. Karbi Prime Tamalong Peneli Sami Urani Timungpi, Nonar Zuikha, Birta, Angton Pen. Kidam tang phai kuni ni phai krepli ani langkaijan ahawar aratatom mohon tiswa phan akoi ki pia pothak ring ki hudwek abang puatom pen klam clark ki bipona birta cut news asa hemalong birta nang pali Kidam tang suri hinira kresir ke panikan langkaijan festival hot CEM toliram ronghang pen langkaijan ahawar arataphan humpari si aring ki pijia pha jaktekanglo Laksong si humpari si aring pidamlo lapen mohon tiso amen pensi sai paklem tamlo CEM kapin karateng pen langkaijan ahawar arataphan ring silam pidamsi kiong rungatum kijuna lang mesen pen awar sai long rin tilo Laksong si pini ahok pet alam the krip damlong jiaphan pherangke adilung atum damsi ring kilong dunwek arataphan lapen ring kituk damwek atum phan karjudam pen lam the kilong damatengke timung Nang tum arongomen ke borsing tok birong area ke lake ho area tardong taria dong lake langkai jan area lo ba taria dong tardong lo ante nang le tum las non nang le dak ajab lun la ring so ring ben an tum lang soklong ma soklong lo nong ni tum gela petang det pen jekloyon sok siner kep tara ladak si sok bom si jun bom lo ring nang ni tum don ko an si jo sok iglong lo mone nong ni tum bortoman dake don krit sok he lan ningkreng barla ta lang thep thep ring ban thep thala non ko ke a pura lam me ke karnu ne bang la mistri man arju don long le man la bang nang than ke lu la bang tame nang le tum lang bang jo sok iglong oh lang ma sok long bom lo jun bom lo non ta da ko si nang le tum ningkan kon pe none ki mesen lang junong le bos tame non bang ke nang le tum ta ki mesen lang junong lo oh la ko nang le tum kumar phansi ka choro ping tu kacuru mana lah si emang si nang pu mati. Amar lang li pulau je ring humni pi. Puma humni nang pil hai. Ihum madak tuk lo ihum mangga hola rong kimina nang seng. Kalau tum talang juna thai bedai pusi. Kalau tum ada piloi sigi. Lapan ni tum perang NP scheme lo. Kalau so kena inti sangu ke doh lah so ihum nang pi mati. Lata hola anung lo do mati. Lapan mana tum mangga la hum thom lo te nang lo kali nang tum ta kodak rinot se ihum mangga nang tum hanang pipo ne tum gela hum ni ta male don ke throwe mun ni ki bomasi ihum mang hodak pidalu pen hodak ta la son thot patang alu hola ta jun bom lo Lapen langkaijan ahawar along ring kituk damwek abang pu pen lam the kilong damatengke এই এলিগেশনটো কিমান হৈছে হসাটো নহয় এইটো খান্দাটো আমি 76 খান্দা হৈ গৈছে খান্দি ৰিং কমপ্লিট বহা হৈ গ'ল 76 পিস বহা হৈ গ'ল কিছুমান জায়গাত 3টা বহিছে কিছুমান জায়গাত 2টা বহিছে কিছুমান জায়গাত একটা বহিছে মানে লংকাইজান এৰিয়াৰ পৰা 5 কিলো লুকে আপোনাৰ 76টা ৰিং ওয়েল কমপ্লিট আছে অনলি লংকাইজান অঞ্চলত কেইটা আছে হেইটো নহয় আমি একেবাৰে কমপ্লিটে কৈছো 76টা আছে তথাপি লংকাইজান এৰিয়াত আপোনাৰ মিজুং পৰা লংকাইজান লুকে আপোনাৰ 36 মান আছে কমপ্লিট হেফালে আৰু তাৰ পৰা 5 কিলো লুকে সব মিলাই কিনি 76 পিস 6 আছে আচ্ছা আচ্ছা আৰু এই ৰিং খুন্দাটো কিমান দৌলকে আপোনালোকে আমি 86 85 90 99 লুকে গৈছো আচ্ছা আচ্ছা এই লংকাইজান এৰিয়াত আৰু এভাৰেজ ধৰাটো আমি 80 কৰি ধৰি গৈ আছো মানে মিনিমাম 80 কৰি আৰু 80 ফিট ধৰিছো 80 ফিট খুন্দাটো পানীটো পাইছে না পানী পাইছো আমি এক ৰাতিত আপোনাৰ 8 ফুট 7 ফুট কিছুমান 6 ফুট পাইছো এক ৰাতিতে আৰু খুন্দা সমতে তেতিয়া আমি বস্তিৰ মানুহকো সুধিছো যেনে এইটো কোৱা এতিয়া পানী ইমানটোতে পাৰিছো আমি এটা আপোনালোকে চাই লওক আমি ৰিং বহাই লম তেনে তান্দে কৈছে বহাব পাৰে ঠিক আছে তে আমি ফিনিশিং দি আহিছো তে এই লংকাইজান অঞ্চলত কাউন্সিলৰ পৰা ৰিংটো কেইটা দিয়া হৈছে 100টা দিয়া হৈছিল 100টা পৰা 76টা ইয়াতে আছে লংকাইজান পৰা লংকাইজান অঞ্চলত আৰু 10টা আছে লাংচিলেটত
আৰু 6টা আছে আপোনাৰ গীতাৰ সম এৰিয়াত 2টা আছে 5 কিলোত ইমান গীতা আছে মানে 99 পিস হৈছে ইমানেই আছে আৰু ইয়াতে Rongkhang MSC constituency angkang alu Doloni Open Stage along BJP mass joining program amai pi kapadapo Congress ASDC CPI ML asong pen kado kabe bang pharo ke thomra bang inkora bang ke thom abang pu bang phiatum BJP asong along chipok dun rinti MSC kilik nang ti bog bom apora hot lakha pho Rongkhang MSC constituency alu Doloni Open Stage along BJP mother committee amepu bimor timu pen BJP mass joining ame kachari pon ame along Rongkhang local MSC mate MP Horen Singh Be MP Achor Sangpi Kamini Senarpi Nizang Karbi anglong BJP amai pu Radip Ronghang Nizang Karbi anglong BJP Mohila Morcha amai pi Purnima Katharpi BJP Nizang Karbi anglong Achun Bang Ranjit Teron BJP Rongkhang Mandar Mohila Morcha amai pi Kareng Rong Harpi Boitha Langso Lems Chairman Robi Songtero Natom Chitong Donsi Congress ASDC CPI ML Asong Pen Kado Kawe Bang Pharo ke thomra Bang Inkora Bang ke thom abang pu bang phiatuma phan BJP asong along dengpo Anda Kongres atau ningkan po Council on kacari ASDC itu ningkan cap sosial kacari BJP non anda mana leadership of Dr. Kuliran Lohang arai bosor peran Karbian Lohang tiada pun terong dipupen dalo Rongkhang alu kami nili develop urupe kar develop akam dan kelebak cengkal toa pen kolong kijunala ringbiar tak tubomo lapen hand to wear kami penangan pilo lanjut kali Bharatiya Janata Party Sarkar kopi pilo ini kelong tu sehingga celang apa Ayushman Bharat Wakar ningkan isilon tu semana aku di bangi sodak kurute India ada nohka hospital damok nang dikiso akura jongsi lakmi kipinang gitu hospital lo kurute nasot akartu plakpen nang ni poket pen sikai setiap pinangnya koma Sarkar Arabi BJP Sarkar langsung takkan lang Otu Omrit Obhiyan Assam government pen kadulang lakni kado kawen ningkan isilon lak proxy nang dikiso celang pada barsa kami la Sarkar dong kan dilangkat non kado kawen apa namanya kirong eti apa state government decision yang ada kelong tunggu dorang kelong le tunggu dorang kelong le tunggu namanya picu eti son kakak akapek non BJP Sarkar Narendra Modi Sarkar namanya bi asuni hai jadi asuni Congress asong along Gandhi ahem tunatum family politics iklemason BJP asong along family politics away Laso asong along akim yakeban kiduk kiplak away Lapen Karbi anglong autonomous council CEM tuliram Ronghang kimang pon monsam thir thekti ke kacheng thurahin paprangone Laso akimang ateng si kidam tang priya chiklu lakha pliani song trok hileki ora song atuma phan pangromsi monsam alamdor pachetok pon lobusi nijang BJP amai pu Rodip Ronghang pen lamthe jaipon Alhi Sarpo Aman pen kachetong dun MP Horen Singh Pe pen lam theke jai pona tengke kidam tang MP abang phukelega hot Rongkhang MSC constituency angkang polling station thongke pen opposition party aphat BJP vote kelong aphai kilit suripho sitame kidam tang MLA abang phukelega hot MP Horen Singh Be ke thoma district cutting nangajok mena constituency angkang rat pen kaching ki kache thanapor chilong ledatlo Laswa joini kidam tang MLA kelega hot suri ke thom awot pen si opposition party aphat lead Chatlo. Sitame non kiwang ji MSC abang phukilega hotke suri trok sia vote pen opposition party apan lead unwe popu ang thek ponlong lopusi mayalo lamthe jaipo MLA LADS surihini ra inkora hini pen harlong jowe jersong English pathuak lamalong open stage ki kim kirang ponji aphan pini MLA Rup Singh Teron areng pen along e ki sompona berta pherang ki hundor kropen berta nang pale Long e kisompona ja mekalong socheng VDC chairman Roman Patter Fishery Board chairman Joy Singh Crow Hamren Municipal Board vice chairman Hetsing Rongphar Border Board chairman Richardson Hanse pen danglok ardi doklong songja po songja pilapen arlengsar engatamta chetong don MLA Hajat Pen, MLA non keklem nikron trolo, asi MLA scheme local area development fund. Along 10 MSC constituency ta nili
lak kep kep tangka pir pon lo asi lake local amnesty tumsi bang scheme ke dengi pimala bang ni pan popular lang people asi dak so chen consensus long bang ke non aku ke nili methang ma CMC lang pena posi dak bang ke dam tang MLA election hut consensus ang bong so chen long bang ka de ke dam ke jok bang ke PS bang course kep do in course ke ang bong pen first second third first bang ke rong course second ke dak model left lo pen third bang ke khilimolo aja lang tum phang chi chak lo nong e nang pipo nang tung ka pai phasa kan thar du po phasa bang kan ni community hul foundation kuri nam lo chairman tu pen da we dam si second bang ke pini foundation kuri lo local area development fund pen thar bang ke khilimolong galang tum solar se nai asi ni sarkar pen chingki si 160 an solar nai ra tum khilimolong phurtiwan da pen ke lang ka cha da do asi la bang ni solar bang pe lo no ko bang ke la ke ban ya bang ja so physical problem do ko la ma si ban long de long chek no people te lang so physical problem na mepo asi tang le lop lon te non pinia so tak chairman tum ga dubi pinti tong nam se lang tum phani li solar bang ta i hum e don ben hum solar pitam ko pusi mat Kili kaprang alam jaka tengsi bangso asai pechun pon lopusi MLA Rup Singh Teron pen pherang ke tumang no ningje pon Paikuni ni Pai Crate Rokarni, Dipu Taralang So Karbi People Hall, Karbi Jutang Aklamalong, District Press Club of Karbi Anglong, Journalist Association for Assam, Karbi Anglong District Committee Lapen, Information and Public Relations, Karbi Anglong Autonomous Council Department Atumpen, National Press Day, Catalan Pon. Ada porpai sirke papor DPCKA me pudigonto teron arideng pen DPCKA alama ingtur ponsi, laso alama puthak lardak pen alam than pon. Laso phi pherangke along claim bang phu bang phiatum kalitang atuma phan milur kai ponsi kachiki moasai dengpon anarlo porphai sia por pen long mil jeng achataya long DPCKA ame phu pen me chipai pu ponsi me ingni pon laso meya long kachetong don alhie tuma phan DPCKA akongchun bang daniarson be pensi alhie tuma phan pachini pon Laso National Press Day Catalan Ponalong Alhiaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Atum Bida Singh Ingleng Dor Singh Ronghang MSc Atum Richard Togbi Ram Singh Timong Pawan Kumar Rai Apen Karbi Anglong Angkang Kidoan Press Club Aru Arimatum Chetong Ton Rinti Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Pherang ke tama phan kachro alam the apen prabjin pen DPCKA asa yahem ki kim ponjia phan pachini ponthu আৰু প্ৰেছ ক্লাবৰ কাৰণে মই মাটি কাৰ্বি অটোনমাছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰু কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছ ক্লাবৰ ডাঙৰীয়া কৈছে যিটো নেকি ইয়াৰ এলটমেণ্ট দিছে সেইটো নোজোৰে বুলি কৈছে আৰু লাগে বুলি কৈছে মই ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি মিডিয়া পাৰ্চন আছে তেখেতসকলৰ যদি বেমাৰ আজাৰ হয় তেন্তে নহওক তাৰ বাবে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ যাতে স্বাস্থ্য পাতি যাতে সুন্দৰ হওক যদি বাইচান্স কোনোবা যদি বেমাৰ আজাৰ হয় তেনেহ'লে মই কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল CM পুঁজিৰ জৰিয়তে CM ৰিলিফ ফাণ্ড জৰিয়তে তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে মই আজি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে আৰু প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি নহ'লে কোনোবা এটা এপ্লিকেশ্যন দিলে হ'ব তেওঁলোকৰ একাউণ্ট দিলে হ'ব তেওঁলোকৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে মই কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল CM খানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক এইফালে মই প্ৰেৰণ কৰিম আৰু আগন্তুক দিনবোৰত যাতে কাৰ্বি আংলঙৰ মিডিয়াবিলাকে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰতিটো কামবিলাকৰ যাতে ফ'কাছ কৰে আৰু আপোনালোকক কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ লগত যাতে সহায় সুবিধা কৰে তাৰ কাৰণে মই মিডিয়াবিলাকৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে টীম কাৰ্বি আংলং মিডিয়াবিলাকৰ লগতে ইয়াত আছে আৰু কাৰণ মিডিয়াবিলাকৰ সহায় সুবিধা নকৰাকৈ আমি যিকোনো কামৰ আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ আজি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে কাৰ্বি আংলং শান্তি হৈছে যে ইয়াত যিবিলাক
উগ্ৰপন্থী 6টা সংগঠন আছে যিমানখিনি উগ্ৰপন্থী 6টা বুলি নহয় বেলে কুকি উগ্ৰপন্থী আছে DNLF উগ্ৰপন্থী আছে সেই গোটেইখিনি উগ্ৰপন্থীবিলাকৰ লগতো চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে আৰু কাৰ্বিৰ 6টা সংগঠন আছে গতিকে তেওঁলোকৰো কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত চাপৰ্ট কৰা হৈছে গতিকে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যে মিডিয়াবিলাকক সহায়তা কৰাৰ কাৰণে ইয়াত ইমানলৈকে আগবাঢ়ি আছে Lapen Perangki claim bang atum kisu kiun e pusitami CEM relief fund pen kirapi dun popusi meyalong CEM pen ningjepo non malam so poraphan birta mo intoneksna আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ nali tum ajo filo dowai daru kilong kasik sak doma do pulo tangte non pen ke ma thanang nilo alon medical store ke chengsi karbiang bong pen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo lapen ajada dowai le nang ji sita ladak longpon ekji lapen kilong lia dowai nang ji pulote order pikang lote prapjin pen longpon ekji Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nali tumta humri ignore. An sose kachini jia pan la abel ki pia number along humri iktame. Dihenamo pit butat birta along wang tulom. Perangki atom arani mate National Press Day Katalon ponalong Karbi Anglong District Ahempi Difu Press Club Penta Difu Farmer Growth Center along Talondon Difu Press Club amepu borsing rong parpen kachipahin pupon ameyalong tokbang retarlip bangpu text reset abang pulapen Center for Karbi Studies along kachipaduk pik abang pu dhoroteron alhisar poaman pen chetongdon Bangkri trok doctorate atumaphan bangpli kipathua hin nong e kachipalong dun abang pu atumaphan lapen Linguistic Society of America pen kapijir pon Excellence in Community Linguistic anong e kachipalong dun abang pu sikari tisu atumaphan Difu Press Club pen archopon Karbi Anglong along ke chengsia birta ke klang lake birta pehelo Pharo Kristir kepra thong kepra pho oningkan aring kilo kamunit we are huton pensi laso birta po birta Karbi alam pen nang pelang pilo laso birta pen langdam lote pena ana ningkan dolo seta aningkan do elang son bonta non ki thur mi owe ki miatum tak ki klema phai nang pat bomlo hala so hut ke klema bang ing aro lasi nonakaya hut kosona birta pensi moni tatuma phan pache tak nang ji polam the aldi hisar po pen than pacheni pon Bukazan Police Station ke parlo Matipur Hawar along Joy pen police atom birta kilonga teng pen kerika kuru kasai kireng boma pora hot ihum scooty arlo along pen raki hormula pen bang hinia muni ratum aphan keneplong Kidam tang phai kuni ni phai crate rokarni raki harmuki ponjia birta joy pen police atom kelonga tengsi kerika kuru kasai kireng boma pora hot ajo por phai sirkia pra minute hongke ba pora hot ihum scooty AS09H4234 arlo along pen 150 soap boxes la pen 1 kg 777 gram raki harmula pen Bukazan Police Station ke parlo Gharial du bia rong amekar jiban tiso asopo bimor tiso arta ningkaning ko raket hom la pen Morigao District Police Station ke parlo Moirabari Patikbari arong amekar kalitang Saifur Islam asopo Saddam Hussein arta ningkaning ko ratro Latomaphan Police atom pen nepdonsi karju pater tok pidoponlo Latomaphan karju kapater tok apora hot police atomaphan kache thana tengke Saropotar subdivision alo Naughat alongsi lasto araki ahormuke thondam jia phan ke ponpusi kachingnang chekatum pen chethan Kachingnang chekatumaphan police station along ke pon boma pora hot police gari alo pen Saddam Hussein abang ki sunjia phan bor I pen police aphan ingdoi phitsi apran kachipajok jia phan bor I apora hot police atom pen akeng along Abdullah Heliamu kichua phan Bukazan CSG along tongsikot pen ponsi se langpon lo
Lasto kiri ka kuru kasai kideng ponalong Bukazan SDPO John Das APS pen keja ponalong Inspector Moni Chawwa OC Bukazan SIUB Haukam Changchan SIUB Mablik Brahma OC Khatkati PS SIUB Mridur Rudrapur SIUB Biplop Das ASI Sujit Basumutari PS Staff APRG Camp Bukazan Lapen Matipur Ahawar Along VDP Atumpen Chito Dunsi Lasto kiri ka kuru asai pichun long pamelo pusi than pachini Pinia berta mangela ponsi kangton iklo domi thakme kurang thu